Dakta kabisa. Munando mwancho mtegereli andosia soto bwate na kutulia libona mambia. Yekurunga getembe asumuro etwane bwakire kama. Akurira ngankole tano munyagitali geiga umunyagitali chiri ngoma daktari wuni pastemba. Yako komento chiri gabo no mambia bwate mangana mayakigima kumpali na buruchi gali daktari nyabokista mbano ali gamo na intuno mambia. Achikotomanyi amange kegima ngana bwate sobokoro liburi nyagitali ya gonna. Nande bunaboni gaba ntabange barwaleta abantu bali mechi barwaleta abantu bakolera nabe yo tubayise kuitabanga uburuire bw'okusongere no bwatali bagali okonyoro bugwenya nakikora abanyagitali abaguchaga gokonya na kwene kingaja mwenyene kwanyiro ubugwenya. Karibu sana daktari Wuni Pastemba Nyaboke Mambia bona studio. Bia muno muralia. Yes, karibu sana. Nashukuru. Amalieta ni mwasigo chakra. Amalieta nanjero munyagitali Wuni Nyaboke Stemba. Mwana inokurunkaga getembe. Yani go daktari Wuni pano muiburu gusi. Njeno muiburu gusi ye mugetutu. Na yego kwa nige gusi. Mwancho boli no mategera lya yogo tubwache bono mambia igwa tobayise ko kanga uyigano kabira. Daktari Wuni pa no muiburu gusi uyoro munyagitali. Bono andake munyagitali ochekera nga yoko lemere munyagitali ngenga kikurukwa na ndinga yego toka katogo chakirago. Bia muno muralia singa yeli baga. Nyagitali yeito na yego toka busonga iga asama gaje yo Uru Towers usekenya women 3 floor uselirongo lya gatatu au no yego toka yes nyagitali yego ku time nyagitali erueto mocho isiko yes erueto kinse kya China igo uburusu nyagitali igankuru China umuntu ubwatu buruire boni gaga igote bingagenda China ukonyoro buruire ubugweni bombo bwa mentire tabayise gucandeka tacandika amnyaka goja sitole tomokonye uri bago muntu akotumie ndege atumie pigibosega pigi kusatale yakora nyumba nkatole mangana maya sano mwenche motegera lyo gatembe fama bono mambia na gatembe uno tubwatia asensemeli ndego tuliyeli bono mambia ugotenga daktari uno banya boke agotebanga nyagitali gaya zikona times nigeruete ikinsamo kiri China na nigo ibwatu buruso ukurwa China no erega bono busongo amagacho nigakurunga Uru Towers lirongo niliyaga tatu no kubanyora kerura abanyore nkorenga daktari kina bachino chisi ninchiroro kinamba gitu nchiroro kibekenge asensemo yembeo kinamba gitu ne chinyinge chire lakini ngoru ibereiga namba yetu 0700 322 120 0700 322 120 na ndento bwate ende ya Airtel 0736 292 264 yeah basona yo mwancho motegera bono mambia ogani tukunyora china besho inamba yesimi uraikere daktari Wuni Nyaboke Stemba ngere 07 22 yani 0700 322 120 yani enoti isano na ibere enoti isato ibere emo ibere enoti waigo 0736729264 gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kenda ibere isano nemo inye wakachira mbechi wikere nyagitali yazikon times clinic eligera nayo nyore emichando yawe marwe isega sigirwe kigima ekatogenda emas masomo nyagitali bono daktari andake mwancho motegerali ari bolinga ine bono nyagitali ndo chererwa kino moroyi amalioga mange sanu bange tegoro gaiga nkike mukubwenia imechando kimugusika sigira togoseka sigira marwaira mange ayasinyire bono kurwali nyagitali cheito yes gomono ntubwata amalioga mange ntubwata yesukali ntubwata ya pressure ntubwata ya ulcers ntubwata abantu bawo gucindrume ntubwata abasubati basinyuruko nyora abana ki prostate ngorwali tole abantu ki memory kiasirire na yanda mange amaisa to chande squeeze amaiso maine tokonya koruzigwa komaite koruzigwa lino lele likolete gento kende kengao so that's why tuachire gato wabo manyo. Alright, bono ekero ogwatebire igono gotebanga enyagitali ya Zikon Clinic guseskun times nigikurweli ekubweni emichando yonsi amarwaire ekurwali amarwaire onsi pi utatigo buruira bomo bonene tubwate bokurugwa HIV na bu mutata akubweni kwa mutata akubweni lakini ngo boost tole immunity okomokomwa obunyamasi mugosi yasigira yeah bono ekatugulire mechande gandake kuratu rego ya maliogo bwatega nkiyagokora nanda love badaya otote imaruira abirata to igalire okwegiri motegera lino muligireli andonse sale iligera manye ubuya bwa Zikon times ntubwate lyo liko kumani vitality oh yes ni gori lyo gori abagaka bagaka bacandikire na prostate
baka bachandikira umuchando bedroom ngo usigasigera tuli ntubwate lyo liko kunga Peter Melon lyo lye sukali bandu batwali rero system yakiri yo kurwala esukali none umwana umusinini umuchando w'esukali ntubwate lyo ndiko nga detox life n'abantu bali banyure mariyo gamanga icyo iro mubiri one lyo detox life ngo sibirire kurusire ni toxin eraso mubiri kisumu ntubwate lyo liko nga calcium kinengo chete chigirisi chaelish kare girisi chaelire lyo liko watumire nkorosi chire girisi keli to kurunga glucosamine umuntu ira nabuya ndubwate lyo to kurunga probio boost n'abantu babwate chialisa uso umuntu akonyora konya kuyenda tama idingiye kumulia ndubwate lyo lya maino lyo ni liyerire sana eliko tumia erikire nga 7 round abantu bali bakurwa amanyinga amaino abantu babo chokire abantu bagwatigwa ayango tumia gatole ngo konyarire ndubwate lyo to kurunga guruso joint teze muruso nyene lyo lya arthritis nkorosirire giriskelia kiairira so mubere bw'omuntu nayanda amangi ntubwate energy watch ye umurari bunabona mako kwa kigasti nyinge ense yake roye begete koboko ngopimerere kinga enkora yawe yagwakire mono timoka esukali yawe yachire goro minyoka kanywa maryo bresa yawe yachire goro minyoka kanywa maryo igenze nengiyere sana ense yake ro kwa etani liko minyoka chinza jiri obwekere cyo gotara lituko yego gwakere yaram timoka kora nje ngorote ateka watimoka ndubwate lyo linde liko runga purubeli abantu baita maisa banga abanyari ndonyo amasa yakunya kolera mondo kolera maisa konyora fensi chia enough chia kodre ya tichire igo idawo itamsaidia bantu bakonya bwate chiara chibakonya kumiga maiso ndubwate kali warunga airdrop lingo konya ndubwate bono gosibia amanyinga magima maito murari abantu bane ngo tabarenganya mwana nyarebe kwendrume na nyarebe ngo kwendrume kwanya talindrume ona manyinga arosire manyinga ramariko era manyinga yachafukire emeki yagenda yakunana muntu yo akanse nando moneno morora mabirenga toraika nando emeki nande manyinga atara nando babuya bona abantu abandi batanga nyarebo ndrume yagodreke ya murire ndubwate lyo lindi kurwali amangana yege kuba mundu wata asthmatic mundu wata chialachi mundu dade go boost immunity hii dawa ni nzuri sana mundu wata lyo linda tukuru nga sofola antibacteria kasubati abango konyorinda ya inse akonyora kuna kurumwa during periods usenga kyago chiroche akonyora kunya kurumwa kwanyora umuntu ndi nanyora to mwana lima kaenda agategerera mwana ndo angira okora kikocha uso umuntu ndo nyora umwana tago chikuira na chiroche naende lyogo lingo mokonya lile nayanda amangi ndubwate lyogo lye memory nabo mwali okonyora umuntu pakiri none gali asegetori gali akoliya wate ke ngo kuboga atina se gali ensemo lyogo ni liyalire sana ande lyogo lingo konya lile abana baita se school bana mbali bagosomi batali kubwata agosomi gore ngo musomi ole lakini ngokuboli mara wangu amusomi takalitiki obongo bwa arosi elyogo lingo tichura lire mekia nabusi yobongo lyogo ndelo niliyalire sabana ndubwate lyogo tokuruka Ginseng East eneli lyogo tubwate bila e company lyogo ligurwa lya marwairo nsipi lyogo lingurwa lire bako mundu bwate kanza lakini ile stage 1 to 3 kera abere stage 4 mundu igago jase itoto mwadvice ngitoko mwa obororo bori bwa kanza bokoreki boere anakomenya na yanda mango muralia ina ramo lyo gombwata right bono ekwerugetenga ayonsi guru asomo ya gitari daktari Winnie Pastemba nyaboke nero yogwera manganaya amalyoga yonsi ere rununya ligiretiga gwa malyoga na yingi chenene sana suma bwao ayo monyene urualete obwate michando ya maroire au lakini gonya gatenga gakengurusha malyogo litanga ni ngane tiara tobanyi amalyoga iga daktari unakwanya reirega yakurwa yakorosigwanga yakurwa yakura mbana bantu bari muntaka tebanga mayete bona amalyoga ali abo daktari Winnie pa malyoga alibono gisinaya chidera cha mateka akarusho amalyoga ya nemete yaito korosigura kinyo muchoisiko tuachieto gutara moralia obo bandu tokubotuka iga ituke limo bwagunda kwanza kwaita sobo bagwabo aketege kwaita lakini obo omayanga naliko na bokorosigura lyogeli
wangu gajubare up to 2 years oro seiri nemete bogo na kubekuru paka bwako nga bwarosibwa eliogo igeye nemete yes igo amalioga igane arosigwa sindagra nemete asindagra enchirende nga na malioga ya abantu bali bakwenda nyagitali ukunywa eliogo ali orwalete na andiri ya menta ko mweme cyane bono side effects itwerere malioga nabwo ati effects ne malioga atabwa ati effect ende lakini omuntu obwata arthritis ekara anyura malioga ye amatukata tamatangani nabora ati ubakora lense lakini ine njira ya mengiya yoko yanyondro oborwe bona chando kera rusiri mu chando uri after 3 to 4 days kwa buya kwagendera kwa buya yeah ngende exali yetonyolinga imogotoka asuli mwancho tegerete na ndo kwakire kuigwa mangana ya malioga ya kura siku times na umunyagitali uchini kuma kuruna daktari gunupa toteme yugutunga imogotoka na ndiga imogo ikyoba kodi bwino mpaka gekora abantu bali bataka kinchimba ligiti osekuruga achizo machuma be matega migoli ngali kurunaro kuruguruga ali no ndege uchizo cyana kuruga iga inga akali ngaibono kubanyora gusino ndira Nairobi totebingo tonyolinga igentege tangani na bagotonyora gwetere simi oh yes ndo kwate clinic Nairobi ntobwate Mombasa ntobwate Migori ntobwate Mabei ntobwate Nakuru ntobwate Bungoma ntobwate Busia ntobwate Kitale so tuko all over the world lakini aiga gusiye itoto gotoka samaga Chouru Towers 3rd floor zelirongolia gatatu abuno uratonyore oh yes ando bokori gwitongo kora turi kuru Monday to Friday lakini umuntu kondi question Saturday na bongo chankoleki okore mirimo kiara abanyagitali baita abande bara Catholic na abande aba SDA ono tukata kiro umuntu tiga go kiro muna bursuri be kanisa yaye lakini ndo lyo gukora otimo Saturday na bokumurangiri Sunday achago udumia ntu boli otimo Saturday twarangiri Saturday twa udumia aba Saturday yono otole orotro yeah abono andake umunaro gotebanga gakikene pi enchire mechando yakire rero sikuijo konyana umwana musinini nkolerale go ni sukali yakiro mubere usumwana musinini nkolerale no umwana mokego ngabono rero ngakali kurumunga mubero ntulibya ngari tiruratwa obosemi n'umunyagitali inkiki kiagere kiga abantu rero nindagira tukali kuliyembe inkiki kiragere kero umuntu agire nyagitali yino mbali no kumubwenya nkurumuro bosemi bono bonsigoro yo bugwenya litanga ni pyo murere kero umuntu akire seito ndaramuchaka kumurwalia nkumubonde presse ngikiagere tegacha use sukali yenero rolele rwino ngakiya konyorete use ndrume yenere seino ngakiya konyorete tokonyora no kuragira aragire tokobe tomosemie because rero muralia kero umuntu no murwaire na nje nabarwaire yes because endagira twalire rero roche tokugoro obuoyo ne chemical twasimekera mugondo twatoberia oh yes twaya sebituma twagoreria watwabeka oh yes bitume bimbi bongwa imanye ne Yesu mutonde tokora kobeka somo ibono ntuksintande tobeka musomubiri oh yes umubiri nabo gotonjokera nzende yonzi okore buno tagete oh yes kera kwayo ire binde bibe that's why togote muntu ni njua se tole tokoba semia igoli tangani obosemia keneke nkoliore lakini ngo kwa keneke yes obosemiri tangani naende mwanju mutagali oralia onyago konywa marwa go konyi soda to na wechanda goche clinic kiane because tingo kwa amaliogo oende gonzalire toto bweneti abantu baite batari kubwena senge nyumbari kubwatya machiko muntu nde bwensi obwatira machiko ya maliogo obwenira abange mwele wane ide ntakuleta abantu bali barwalete baraire baratobore oboroli ana bango nitoko lenti gubwango balete baratoboroli ga baboroli kiana abange twarusirinze bakumuna arthritis barairenze babokire abago jabaru oboroli nali gali anda ko yuguru muchando no gwatira arthritis namanga ndura ko bole sinini yaranda no muchanda bantu bangi bakulira sana muchando bwa arthritis muchando kyo nandi nga kyugo cha somobere ikora abantu bangire roko nyoru muntu no musinini nga bwa arthritis bono andaka subu ansuno buya bwo muligere liyo toliye guso tutegera to bono mambia andako mwerera sini muchando bwa arthritis to tebingo arthritis nkike na andaka kyugo cha somobere arthritis yo murare no rwa mauga oh yes abantu baita babanena ake miaka yaito nigo bale okora chigasi nyingi yes ono chigasi chiria mauga bona aerire lakini intu abake babono etokurie binte bibe oiso gweta chinjira chito igokora kero muntu omokege ntabigete munonya gutakata kuneparaga ibinde ineji sumo toko na okora ebinte byanso gento kende gyakabere gyatwitire kyaletera arthritis neji bigibigi ero ntori kuwoki ande ndiro exercise nonye ogoso ogurumwa bigibigi goregas
egasi ebigi nyumba mauga yabona ali relaxed nakiga garubu ansu kwake siminga intuga ita goigire na manoire warambura magora biruka kwa sayo kwanza abande baje bakaisubwesire muntu go bigi ogara wagenda so amauga ya muchando bwa mauga atira asinga nyonduri go kore exercise oh yes leo nona abana baitu nduri ko baiga asie nkongu no nyumba bakore asie nkongu no gusibicyanga buno gotinye nyumba gose buno kolemerano nege ticha bana baitu mbamanyite munyagitari cyanga je uko baisano iga kwarangiri mu kolie gas oh yes junsi beli cyangeje wono kwanya no kolie gas yoria mauga ni gara makongu asinga nyoko ari saisi ayemu ga mwabongiru igonko era tule tutika bakoli mere nande muralinda tango tebira rego no mwanjo motegereri otegererete ayo bwata kabesa kawo gasinini oh yes yakorore bese yiko bobogima bwao ebese yinege ndeke bebyo bwate sometimes kwale kori exercise tyo nyako kere ndo na sasi nini ebinto njonzi beli ekondo kwa buso tete ekondo amachare gese mali kora ngusa igo kori exercise ekondo wono yagira mauga itomoraria asalikire wono mwana musini ndara gutigwa kanseka obune kapi asengenje meseto ya edelinguru nande jindagira tokuri imbe yes bono ekero muntu achire sinyigitali is gone nitaka nikimogo korako ene kingango kura muri michando nejuga tiabu muchando Fridays neyende bantu muri bakataba nguja ko jiskuni nko betwisi ndani nguja ko bikwe ward nguja ko rakieke nguja ko egunki nguja ko korwa twerere ngo a process of treatment ngakinu andake asoli uchira sinyigitali ya ina seri tulitangani nkia ku expect go choro na imukiri kuri mwana ngo ikazkon ngo ikagali mose ku ngaka chindo inkiga mogo kora mpaka mbwene biyamano muralia school time karo yajirwa nati ka utawali tangani kwaliga niwona abanyagitari barabange sana oh, yes. section mbali kero kwaliga niwe otebendete ko umunyagitari umunyagitari okero kwikira sende gusakira kwikira so umunyagitari onde bwensi ode duty tukelio igago kuikaranzi akobori muchando kyokorete obwate ngana arthritis ereli because arthritis ndo wate chinyinge jire jitai bwange inya isano bona senga njo tama itineli ekobwate ndo bwate chi machine togo scan umubiri omugima twanyora omuchando arthritis obwate type fulani twamukurikira mariogo kwagora watumeka kwanda kwawena nande after gwakurira na gotetuleirana ona kero kwirana tukwirana na besa bono gote kurigeri kubusa aigwa ikire asincha no monye bono wabire member ye clinic tali auliriria so tiwe computer menganku ajete litangani bono gochimaegaga ni gogo chabusa ni kadi ya wakora muri wa matangani origereri wo manyanga iwa kadire kurati ngo daktari toro bwatange kadi yuko bako igo munju murigeria nyerore umunju motegereri again tumpire ganga ne tio manye kadi yu daktari akworokiri ngali tangani ugoso asenya gitari yabo litangani bweli ki oso ase system kirikuwa bwene gwa sori kubweni gwa ugura malio gaya uchake gutumia bono kurugwa buno igubobe botuko no yamugoso mambya yuko myokanya gitari oro bakorenga bakurigeri busanga ine muchanda kyono bwate mwana udelia manasana gaya yes amoto kore gumura era piminuli tangani aso ili tari aso system ona kera o tari go sawesa ono na otamara isirini aya ko gije kwa kora malio gaya matangani ugo je tokurigeri to mangi oigeire iga bona kora gendo bete ono goigere iga koragendo egero wene igamanga patient follow up moko bwatinga murwairo itochete eikeri omwakoli omweri mutinyigete mbiyali nakige kora to gutigari chikadi etinyagitari oh yes ono tumaite nganyare boche tega ikonsali goche tega tare 14 bono muchanda bwate guseno bwenda okore week tigango tumanya ngomuntu uyu endelinga ya moikiri oh yes egile ina rotarsi gwa to gutigaria tuligetega paka so murira kurike namba yesimi egere na simi ya etigara se tole twa mumanyi twa muitanga ki winfoje ta karwaligwa ngakia genderede yes ayiro magana maya sana amangana maya yingenchenene omutegera lituraje gusanga nayo nyolenga inamba yesi yaito yesimi ni gerigari wazi 0741 583878 ni chirambura atu akirigana ayo rasagara munyagitali gaiga kabwata manga kunyogo tusemi gaiga igoro yobugweni boiga kurasya gitali ya chiri ngoma ya Zekun Times lakini nyoranga ko banyora barabwa banyene ni ko kwenda gali sema gachakuranga Uhuru Tower zire ngoliya gatatu eligere onyoro munyagitali ona banyagitali bamwe barabange gusoba Krisimi asina bachaba 0700 322
120 yani 0700322120 inamba yende uranyora abanyagitari bazikun times it is 0736729264 Wese noti isano ibere isato isano nemo isano ibere ibere kianda ibere isano nemo inye inyorange kirugwa ka gukwana na brabu school times nigo okonyoro bokore di burubu ansu unakonya kwene kigaiga kurasangana naye Dr. Twarama nyomo tegere no muri galinga ki nkie kago tonyora nkia bwata igure kurasobugwe bwa school times clinic bono mambia 0741583878 bono mambia obo gurwaire ko bwena negentekia avya negentekia ake sibono moncho bategeli sangana intubono mambia kora igungo ko igura manganaya nubwato mucha ndono ranga ndiko muboli usoka ndiko mu congratulation message ngega zwa kora ningia nkia yenga yoto nyara kurbono mambia turasanga ngo inamba yetu esimigabo no mambia twigunga inki aye omunyene ugukwana no munyagitale akurunga wini panya boke no mugusio le mega studio bono mambia ukunya gusanga intubono mambia Getembe hello aro Getembe oh mone kialia no yo no gatonyora akirenda nkorara bokoma jisa tigambo tiga boli ngotata una bona nga goteni mara bona murandu warite igwa ere iri mechando yago yonse omata bona nago mirega ati ikite kyanga geto mawonge ke uno ona ngota muno munda mawotu kabisa nyire koru nyomba bona ngabu nyagitari ekerengo taro wacha tigante ene kibasare ngango chana kyo ane na gyako ayina magana maya eke uno ngo tebyara irabwa tubwo nsubu ya tebya tonyora tita mune kyaliana mbuya mono gatonyoro myakonyoro bugweni bwo Getembe alo Getembe oh bwakira bya baba mbyole kimamu ngakiyoteba mbiyande ngagida bora ngakia bantu nya isabono inkuru nyamache debora kuru nyamache ngakia bantu banyamache myabale mbiyabale nkia ko igura so munyagitali wini pa nyaboke stemba ndona igura ka meguru munyagitali ngokonyale binte binge tatigabona mana ntebana mbata baranga nimbati shita yege kuba Kerongo tara yangu unango machosiekana. Kono na kibara ngonya na inde kibesa nire ngaligere twamanyereze. Aina manya emuchando bwe kuba daktari ngoko erara ya. Yonsi ndo uchande kaga ugeta bantebe rwalete daktari school galia na anda bantu bote michande mengi sana ugeta bakali kulira gali babo gatonyera ba Debora negatia banda bange katwende kubulisi michago kabona mambia 0741583878 mbuli yanga ibere iganda irana somo gitali are ne mabuli imwa bolire egere twigunga obugweni obuwa yembo ikirbo konye gose unayo bwatege kuba ayubwatebeke unona banda bange bali bagere gusangana intubono mambia aiga ACMBO Getembe hello ayo motalitali na ayo mtangazaji mo Kenya no mo Kenya mikobyo obuyande tidi buyande da maino ta yo mweka yo muyagitali yone no kwaje yawa na ndo kinandikanya ekiana na rusiwa aye ekiage aye manu amina wana machirete tebuye kuyema kibaba ngoko tebyali mbia mono yango anyeri bori manire ndai eri morede tate tirando yo okete dai akikende amboko ngati mbia mono sadu mwakanya kagi kuruchiza mchata wakagali bono mambia sende sana Getembe hello wako yokora akali kwatu wa maina sana akolera sana musani one sana ngoja kuita linchi moro lendo lenga kusingu kuira daktari tu amusiomeli Getembe hello aro sadiko oh kwa bokire bya mbia ko nganga kiwa mangere manga barabu ga gere bya leo mnyakita yo kutana lara ujiba kwa ni ngomo sunando kutuna amuzune ni mutu tangire te nyokorogoro barabu karibu sana konga la leo mnyakita yo oh oetere edia agate yare ga bana nyakita abange sana magate yo tegera abu nyakita yo inera abenga yo mo sorga achi tembe ina iko mabori nga kero yo mo na ko tango kero buru jitu turunga ko bwana bare pi osera ne ba ko kanya Yesu kali
Buru sekali ko bwana bali to talike baba usabona ko ba balance na we benga korere ura wini panero yumoro cheka kwa sembe ono alega na no chuno mo mbuyara kitsa sinjo mo nyakitali ara kitse kuya ngoto ira ni algo sinari ari muchando ande sana demono sana. Thank you. Asante sana. Bali mura sense mali ndefenso kwa asante sana. Getamba lo simyo moedi. Pelete nyamagesa. Nyamagesa mbuyere. Nyamagesa bya ndesa yamanda ngorosai. Amara sunya kulero igono munyakitali atatulenga kitoko li ndagira bono boli ago se karibu sana. Ndadi boli yana nariko boliga. Ute shida ya magoro ga igamarua ngotumbo kwege tirimbo ko ngago tigatibaga. Kai Arafu neza yani ko kariyo kagotege kuba na kobota ama. Okay. Ibona ndayande bishide yande ngakibo ipo neligo nireka. Asante sana. Ucha sinjo ya trio yo moeli yo kanero ngwa kana ndo maito tigesi mira kale yo muswati kale. Alo Gatembe. Alo. Nabo kula manyingata benge zimi ometo wange kubuli simi ya muntu mukukora akole bubisana mama olimbi yole. Karibu sana bonayo kutokolera sema boli ga sisi. Mpiyama nalitanganya soko la tomu nyakitali ya sesu. Daktari kwa kwani na mama Mori nakurunga sana kombo. Nanchire kegi mambia. Kama ngai tawaka ya raiga. Oh yes. Ningwa to mwana ole atware to mutando ngatebe ngano ina konte patirendo mutando ingo senga na bora aba mutando kwisia ya alfa ona na bonda mugoli na kitanya ariko mwankwanya mwana oya sagete kali ona ndo kuyenga na bagenda kutanda kara mwaje ogete lakini abondo tekita nanda ntinga yago kosi alite kama na sabana ko bakukira n'abantu nendo mwana inabo ateside. Asante sana mama Murina sinjo kubuli muchandu mwana bwata alisaza ngore nginga bange sana muga nitikushaka numura sera inigali so mtandao cha bange bali mugwa kachisi michiko cha thousands of course kumanisha ngomo tegerali asante sana kwa Gatembe radio kwa number 1 Gatembe kiunga kema mugusibono mambia nazo sangaso mu rubuli ya Gatembe no mambia ntingo chibuli chiko cha gako lende kirinda ko twebi gukonyulina ambayo munyagitali baadaye kare na mabuli iga eligere munyara kumugwaka simi na kogenda konyorobu gwenyo boiga daktari ngana sore sama boli ba boli Mbia muno murali yangu chakera so mungwana naro boli guru yeke uno. Oh yes. Mungwana naro chaka guru yeke uno. Eke una abantu abango konyo ne yuli acid yabwatanire. Okay. Because yeke uno ke gwake to kurara nyumba. Bakomyo kanya gitari. Ngo muntu indu bwato bwenyo bwaye na bawuja to murigererie ngo bataindo buya na chiraga. Batumi obuyobu egera bakonyeke bwa. Egwachire bamanye no uri. Egacha bamanye no onde nande na chamba tengo muchaino monyene no hara. Okay. Ngo bando bobisyo wekaro na kode. Ngo ribeke uno ngo weni tole. Tocho muntu ndo ngatiwa kwana nanga nigenteke igana ali abantu barayihubya kegwa omuntu ndo boli goro ya amagora ko mwatia nenda. Oh yes. Pado nero konyorole na techi ya mulire. Nenda konyona butwale chialisa gose bintu mbira konya gutakata kunaiga konyora muchando igwenda okorire okire mundu ne naboli goro yeke kubakia yeke kumwatia usako ukie gusiekana abango konyora mburesa ya muturi abando nyo ne fumbi getangu setega swalangs chiaye. Oh yes. Kono twara makamazi ya mangi mundu inere ngomushugulikera tole ngija so mundu ndo boli goro burire bwesukali ngana andi tuwajira abanga bono ingo burire bwesukali Oburi wesukali ngubwena bole ekero mundu anyura amalio continuous to 3 months. Igendo kiko to sumbwaga igo murali no butaka. Mundu chogore lyogerie limo ogenda. Ote bangu chari kubwena. Ndo chogore linde ogenda. Mundu yokora amalio gali okanyeka. Batego batakanyeka. Okanyeka. Lakini bono njekero nakingochera nabatenga njuto dasemania. Otaracha kunywa amaliogo. Ngi utakirokore. Oh yes. Wero obeli onywa amaliogo ya to 3 months. Umuntu ingwe sukali ngubwena kwanza kwanelele raisi mono kubwena. Yes. Boli andira mangale. Ni boli ndo muntu ndaboli goro yo mwana obwate chializa. Ngaikwama yene chializa cyo tari munyagitali. Ndo mwana oito muligererie tomanyanga ne chializa jimuliete. Ando mwana igo chakera bona igo mwanju motegereri umukani tana gotakune bindeto goro jipigiji. Ojo ati amata ni momanyete. Sara
letu mwana arengu ya mujibose na buwate alisasi na amotebi igo aina rono tena ira ne iria mangana na boli gose na boli ureke nyeke maguru nenda na boli weke uno na boli wesukali na boli bunali sasa nandi ingana nire bakwa na gali ngani chuba konyoira niri no umote no munyagitali barakubulire ngabono bakubuguli mete ntakobuli yego jwali ko ngite isiko gali mbiye muno mureso kubuli ngane eri nabantu abategereri tinkonyara kokote ine chibese ire ngoko bogolia utamanyite niki yego torapi mutumanya nkiye ketokorwa yes ikombu yo montara achikenya gitali aligereri ungige korwalibwa ikobo no mwancho mutegereri nga ebese yago ekorengana n'umucyando buwate yes all right ejida ikando jina chiko tumyo kisana gaiga daktari tunyuli ansi mugotoka buna abanyagitali yamasemo namde utwe enambeli yesimi yamasemo ligero motegereri legali nera lyakumanya na daktari University Mbana Second Times Clinic nabagweni au babwatubu manyi boigoro bagutukasikiti toka Uru Towers usebo songo yaito Uru Towers use Kenya Women idirongo lya gatatu inamba baratonyorere 0700 322 120 inamba yende 0736 72 92 64 okay inere namba agotonyora bono daktari yonya tinda igubobe ngwatebanga nubwata mangana mayogo totebe ntago kwali bagiri gakekora nero bwe kotebe motegel no murigeli gali sore nero tebenga nimbwata mangana mayanko batebi rero mangana bina lya karibu sana asenge njonta getumura lya abantu baito bogwene oh yes naende kero muchaina chetana muri questing abantu baito ntole inse sokonyora chibesa ngamotenga koranje nge chance ye wiki ye moyoka abantu baito bajiche tobarwalie ase wiki ya moyoka eliororo ibona nje tena ngedeli baguchakira Jumatatu uno obisina abaire otwaro uriro bonene otwaro bosinini enjoy na 7000 kuruogo pi kuruogo munyagitali pakama lyogo ase ngenjo mujaina noara akonya abantaba nande muobo mujaina tari kwanda gukwanira gekora no ninje ngostura gonde koigwege ndago deba igo muobo abanyagitali barona abagusi igo na muobo ndimbaro baba etege chine bara translate ndimbaro baba etege chine bara translate okay yes ngomo chakira Jumatatu kaichu bora iguno mwako ngoro atenga jingi bona wakoli bitogitega ngumi ngorgera amenyete China bono yona bwato manyiboke all right so no manje bategera yekuru kagetumbe no mchoko sangamo murubule kurunga etwani tora mona daktari University Mbanya boke na rogende bisagana itundara mungira ngogali si ujumba sinini barimwe alikire gali na inu mubayise gutigara asinchundu chabangesana balikire gaji jumbe chabo bono mambia agotemunga gaki uyunere elsori ikara kurugali ruora nabundu chinga amangana yumwato ire na mansumurali asante sana barikiwa daktari gendera gusini wa Darwin Unyancha kotebenga aye sister mbiyamono sana malioga abutwanyanyure ntonyamanyete nyasago sini gendera gokonya bantu baito mbiyamono kana rusana kuruchiza wanye ntoka na nchi na gokira somobuli kana chika bangi bagenda kuri kagali ujumbe cyabo lakini igoro ichikagi chikoto mnyokia daktari Winpast Mbanya boke naboga nitingira ne ansore alafu ake urarato tebi bono obosembi bwa gucheso mutegereri no murigereri ega tutakukura kuri sensemega biya muno muralia obosembi bwa no bone no muralia abantu baito tumanye na kitokoragera oh yes because chindagera chinyingi na ichi atoretero muchando tumanye twegere koragera buya enjire ndi yaonya kanywa keregendo aye kwagacha keregendo kwagacha kwanza abantu bale esibia na mache yo kunywa maite daktari nkorwali tura abantu mundu amenye tata no kunywa mache odanga nje mache ngoza buzio muntu linarage tu muntu anywa mache mangi kanywa mache mangi kwanza kukonyara liko abugire mambi kanywa mache no ne lita yemingi ma amacha yango konya ale mono esebi mu byo mubere nande gento kende totieko na kogecha gechigofyo abantu bande kento gechigo omuntu manya kogechi kwaga juko ya press ujumi ya konire ya tiga yoro mbe tijande gete daktari yoro bera yege ko bono ngurwaro no bolero borwire boroli kenjara ero esguru bizigero turgo kulendo tiga banda bege tigoro igo bono ndete ko badwe singe gente ke tangani twesi bikorunda asubuyo mondo nywa mache buya mache isaine igo mache tota ote to kwanda ko begro anya gitari
Ile magaramba ya omwanchuma tagana ni nere daktari huni Pastor Mbanya Boke emambia bono lakini andiko kunyolinga abwa so kwa kaisimi biona sana enambe ina ngo kunyolia yotanyi bugata nyirike bone nambe yo alafu nago so kuruga studio igaye masemo mumu akirisi mumanye mechande yonzo mubugata batebi mugwene tata wena bwango 0700 322-120 yani noti isano na ibere enoti isato ibere eyemo ibere enoti ne namba yimunyagitari na mayende 0736729264 yani enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kenda ibere isano nemo inye china bechirugo chiaka igenya ukora kurugago soka eligera mukwana monere gurubu gwenia na bo nkyara konye mechando yago eyemo aseyemo ngandiko koleraga go sende sana daktari asenchoka bana itubona mambia. May the Lord bless you so much. Nandika kintukwani karibu sana sembea eligera kwa sembea matoito bana mambia bia muno muralia akurunga daktari Mbanya Boke neruliga sembeo omugitutu mintoga gono lende ogwira mangana ena mayakono mambia na myokonyoro bokoreri burubwa tukura myoka gali siduka siri tukoirana tugere usanga ensamili chikoroga isatu igoro na mangana maya senchera jo obo ikeranu nere musinto makole kurunga Innocenta Makori yemasemo egetembe FM Tembe FM imije munebire nikutanisana nebire ikiunga kya Mwamugusi.